A mi nastavljamo sa Mozaikom i najavljamo još jedan lep događaj u našem gradu. Oni koji se bave fotografijom, i oni koji vole fotografiju, siguran sam da znaju šta znači Fotorama. Međunarodni festival umetničke fotografije i ove godine u našem gradu počinje danas, tako da su današnji gosti Mozaika, Marko Stamatović, organizator i osnivač Fotorama Festa, i gost iz Japana, Muga, to je umetničko ime kako mi je malo pre objasnio. Dobar dan želim obojici. Dobar dan. Evo Marko, ovo je 13. festival, je li tako? Već 13. Već, boga mi. Koliko se ovaj festival gradio i izgradio tokom ovih godina? Pa, znate kako, svako ko organizuje bilo šta vezano za kulturu u Srbiji zna šta znači 13 godina uzastopce. Tako da, kažem, hvala Bogu, još uvek smo tu. Još uvek pravimo dobar program, što je jako bitno. Tako da, eto, i ove godine smo uspeli da napravimo jako dobar program. Gosti su vam fenomenalni. Tu je Muga, tu je Denis Dambar, tu sad danas nam dolaze, da kažem, taj krem de la krem nekog našeg fotografskog sveta, od Milana Živkovića, Cileta, Rausa, tako da bit će jako, jako lepo. Imamo, kažem, taj neki zamajac sad i mislim da će sve biti bolje i bolje. Evo, pomenuli ste goste iz inostranstva, tako i svake godine. Dolaze gosti, fotografi iz čitavog sveta. Ovog puta je gost iz Japana, međutim nije prvi put da neko dolazi iz Japana na ovaj festival. Mi imamo jako lepu saradnju sa Japanom. Cela ideja sa Japanom jeste bila što se japanska škola fotografije i evropska škola fotografije razlikuju dosta. Japanska škola ima jedan totalno drugačiji pogled na fotografiju, njima je suština jako bitna, ideja. Ne tehnički sama izgleda fotografije, koliko priča iza toga. Ja mislim da to nama fali, taj način nekog filozofskog gledanja na samu fotografiju. Tako da, evo, kažem, već 5. godinu mi imamo saradnju koja je tokom cele godine. Ove godine opet zatvaramo Fotorama festival sa zajedničkom izložbom japanskih i srpskih studenta. Znači, to je 4. put. Sem što ove godine imamo razliku, jer smo sada mi dobili poziv i ta izložba koja će zatvoriti Fotorama festival u avgustu gostuje u Tokiju i Nagoji. Tako da će to da bude jako lepo. Znači, širimo se što se tiče tog neke naše saradnje. Tako da očekujemo za sledeće godine da ćemo da imamo još puno talentovanih ljudi koji će doći iz Japana da pokažu svoj rad. Evo da čujemo malo gosta koji je došao u Kragujevac, u Srbiju. On je prvi put na ovom festivalu u Srbiji. Kako je čuo za festival, zbog čega mu se svidelo to i verujem da je i zbog toga dobio ideju i želju da dođe uopšte u Kragujevac na ovaj festival. Možemo njega da pitamo, da. Muga, it's the question. Okay. How do you like Fotorama Festival? How do you know about Fotorama Festival? Something about your work and something about your exhibition. Okay. I will open through exhibition this time, and I will open a lecture. It's a fiction for Japanese between censorship and about Japanese sexual process. Otvara izložbu koja je u stvari apstraktna fotografija vezano za ideju japanske seksualnosti kroz strip i kroz apstraktnu umetnost. Fotografije su mu jako interesantne, veliki su formati u pitanju, tako da on je pokušao da spoji japansku pop kulturu sa tim nekim tradicionalnim erotskim sadržajima koji su bili u Japanu tipa od 15. veka pa na ovom. Pa je taj spoj jako, jako interesantan koji će da se vidi na izložbi.
Koliko misli da će to biti zanimljivo ljubiteljima fotografije ovdje, jer pretpostavljam da je ta neka tema i fotografije koje on radi nisu karakteristične za ovo podneblje i koliko je njemu to izazov da vidi reakciju publike u Srbiji na njegove fotografije. So your works are unusual. So what do you think? What the reaction will be on the Serbian people, because they're not used to works like yours? What do you think? What the reaction will be? I just want to expand photography. I am not a photographer, so I just want to expand just a photography world. And just most important for me and for my artwork, it's a fiction and just people's imagination from human. Okay, if you see my artwork and you imagine something, yeah, that's successful. That's true. Yeah. On kaže da on nije samo fotograf, nego je vizualni umetnik i on pokušava da raširi temu fotografije, da raširi domet fotografije i cijela ideja izložbe je u stvari mašta. Da on kroz svoje apstraktne radove podstakne maštu gledaoca i ono što oni dožive kao njihovo iskustvo, to je ono što on očekuje od njih, a opet je vezano za maštu, tipa vezano je za te neke, da kažemo, tumačenje tih nekih, kažem, erotskih stvari vezano kroz strip, kroz mangu, kroz anime i taj njihov način kako oni predstavljaju sve to. Ne, upravo sam htio da ga pitam da li je kao mali čitao mangu i koliko je to uticaja imalo uopšte na njegov rad, s obzirom da sam iz ovog objašnjenja povezao i video koliko ima sličnosti u stvari sa mangom. Evo, s obzirom da je prvi put ovde, ne mogu da ne pitam kada je stigao u Srbiju, kada je stigao u Kragujevac, da li je uspeo nešto do sada da vidi, da se upozna sa bilo čime ovde, kakvi su njegovi prvi utisci i o gradu i o nama kao domaćinima. So, how do you think about Serbia? How do you think about the city in these few days that you have been here? Yeah. So, I just arrived 5 days ago, and I didn't know that about Serbia, but it's a very unique country, and it's a people is very warm. It's a very kindness for me, and the food is amazing, and the wine is very good. So every day, I really enjoyed Serbia, and last night I talked to Marco and his wife and blah blah blah, and I want to different culture, different history, and this is very important things for us and for world, because people is different, and we have to know each other, and we have to respect each other, and people has just a subjectivity, ourselves. But of course, people is different. But we have to know as a culture. It's very good and very interesting. Kragujevac, of course, Serbia. Yeah. Ajde da ukratko. Dobro, naravno. Samo za ovih 5 dana sviđa mu se Srbija, jedinstvena je, mi smo ljubazni, topli ljudi i u tom nekom razgovoru sa nama je sve ukapirao koliko je bitno da imamo iskustvo sa drugim kulturama. Srpska kultura i japanska kultura se čine da su različite, ali verujte mi, dosta smo slični u nekim stvarima, u nekom, ajde kažemo, inatu i fanatizmu, tako da se jako lepo uklapamo u celu priču i on je, kako bih rekao, jako lepo
upao u celu priču i hrana mu se jako puno sviđa i naša vina su mu perfektna, tako da je to dobro. Dobro, siguran sam da ste mu predstavili na pravi način i hranu i piće, ne sumnjam u to, dobro. Zar se ne vidi? Upravo smo konstatovali. Evo, ajde samo za kraj još da kažemo, jeste li pripremili ove godine neke nagrade za mlade fotografe? Ove godine imamo jednog jako novog, to je jako dobrog partnera, Xense Labs. Xense Labs je druga firma na svetu u proizvodnji grafičkih tabli, znači tabli za crtanje. Tako da u subotu i nedelju ćemo imati tu veliku radionicu Denisa Dambara, čovjeka koji je hollywoodski, hajde kažem, vizualni umetnik koji je odgovoran za sve one postave koje ste gledali od svih, hajde kažem, većih blockbustera, od Harry Pottera, Transformersa, Iron Mana i svega ostalog. Tako da Xense Labs je najverovatnije, danas imamo, današnji program je od 5 sati u Narodnoj biblioteci, imamo Mugino predavanje, posle Mugino predavanja imamo prezentaciju Xense Labs proizvoda i posle toga imamo jako lepu tribinu ovih naših srpskih fotografa. Xense Labs će nagraditi na toj radionici najbolje polaznike, tako da uvek imamo, kažem, nešto što je jako bitno i, kažem, ono jedino što je važno vezano za Fotoramu, svi su programi besplatni, tako da očekujemo da dođu. Evo, uživat ćemo u Fotorami narednih dana i ljubitelji fotografije, kao što sam rekao, i oni koji se bave fotografijom. Mi ćemo i sutra ugostiti nekoga od... Odlično. Uvek je zanimljivo čuti nekoga ko dođe sa strane i čime se bavi i kakvi su mu utisci, kako sa festivala, tako i našeg grada. Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Muga, thank you for coming and for the nice words about our country and our city. Oh, it's a Vara. Hvala. Vara vam. Lepo je čuti srpski od Japanca. Hvala još jednom. Ovo je bilo sve što smo pripremili za danas što se Mozaika tiče. Vidimo se sutra u istom terminu od 11 sati pre podne. Do tada prijatno i doviđenja.